Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Yo soy Cipriano Rudy y hoy te presentamos. El idioma quechua en Paraguay. Comencemos. Imaynaya kachkankichik llaqta masikuna sunquymanta rimakuchkayki kunan puncha llaqta masikuna quechwanchita rimasun sumaqta kayninchikta mastarikusun yapa tiksi muyuman allin kanninchikta mastarikusun kayta ama junqaychu ama keya ama suwa, ama yuya. Imatapas ruwaspa sunquykimanta ruway. Chaymanta allinmi kanki. Chamaymanta allin runa kanki. Llaqta masikuna tupananchikama.